amashomero agitwayikamo arengorwa primary na secondary harimo agabantu buntu na government tera abo kuba nkora nafuga kubanza tukakabuye mazake yato abasa kwakira abana rukaga 50 omuzire wena urukureta umwana y'ishomero making sure ngo yabayine icitweta scholastic materials ningo ebintu byakoso mu class yede wana ishomero nakishangirije abana bagumiza muntu bashoma koko washangaye cyana explain nje abana abo kubito tuyine abazira bingi nimba higa tuyine kintu cyo kutwara mu kugira ngo utarashomere umwana wawe tashemeye kuba nashoma ukani njya ngo umwana wamara kugira ngo wamuteko mu ishomero nabasa kushomo tunge ba MPs tunge ba professor boy kaboye madakaya abazira bona baryo mu mbarasita shema district zones yo Western region ni advising amureta bana madakaya because ni shemere kutendeka abana bakaragame ekintu cy'amano umunisho sima mnonge bya moke byagenzereje ako twakoraje mnonga twine maximum mnonga twihamo 93% kandi tuje tubimbira municipality. How many fingers? Let's all come together. Ahindi gambera abana rukumuna rukaga natanu ba boarding twakira abana rukumuna 50 nyenda ku basima abako twara abana babo mu mashomero kushoma nyenda kubasima munonga ntine bugarukiro konka abaho kushanga batakuma abana babo hatimwe mu ryo mukizo bucyamani bene umubori wa ayategereza ngo okushoma nubwo musinje guhanga obuye bwasigara mureke ngo ebyo abahandikiye obuye wigiba bacira obutashoma requirements ebikwambiye tago mu ishobero mureke ngo mwabireba then twatandika gitamu tamu ya kashatu bingi nibagimanya nka promotional tam P7 tekini yewere wengi emirone mingi tamutebo no turita kagitungire UNEB ekabitiraho program yogira ngo nekira kubera first week ya November so njwanye mensa ngo yabera first week ya November ndubata kini yemeza birukorgera izoba ubu kicungana kimensa ngo hajuro umwana we cyamushanju wago kererwomuka na ija kuba yaferwa cyangwa munonga twaza district ya Rubirizi n'obutamu ya kashatu erizobo mutongore yatandika amashomero munonga agaruma abashomesa ba government district eje tubaza mashomero okushomesa n'umushomanya bazire mwena ningi hanga ryona abashomesa twanjira kesaringo ngo ko businje kugumu makagitu akabani manyangu kumenye fungese umunyingi oromuntu nati tenji kantamu yakasatu tunkushima ngo bana baza kure bigezo yesiga ngo utsumisi hanga tsumisa abana kandi tsumisa anisaba ngo mutatwata kurunga abasomesa kunka no kugira ngo ubwiro bw'amatebe turaganise ibintu buhwayo kandi kukwatira mutamweje yakashatera izoba ni nabojo abici batanu nabojo mushanju then habashomesa mukaga ba government abaru ninyenye kasibire government yoni ndango hatte kuturugunya musomesa ero no turugunya umwana uturuntu savinga so ni saba government ekatira okirwanjira kwa mani kureba ngu yayamba umwana wa government yashoma gamwe omashomero agitwayikamo harimo Nyangorora Primary School Mugogo Buhinde ndetse Rugenda Muslim Nagand kandi bakuru bago batugambera embera ebasi babaro tushabachi tushabangu government ahabwa tamu yakashatu eji kuya kustamana bebembezo babashomesa aba kandi kare ekaruka kugira ngo barebe bakfa barikonsiling imwe n'ibikizane kare dena bashomesa bagaraka cyomero baze kushomesa abana n'abashomesa barkwegitiro mu kibina cya UNATU nabagira ngo nane bashaba government emshara yabo iyabaraganise